Education Minister Ranuj Pegu Karbi Anglong kebang tap chot pusi KSA karbo. Tripura long rialong ghonta inkoy raplia phan lockdown kapangda. Dipu dan daliadak zoom control atawar kahinu parpika jok rat kacheselam. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chomesen hanaan long iji. Ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji. Kelongjia sonamong laki hantu mehek kangmoy kalangdang hanserangahan hipi kipi chutney dumke karlu phak ok kiup phak ok slice fry phak ok kipi phak ok kimung lang ok kiup lang ok fry vo ok kimung vo ok han lapenan parta VIP AC room long ponengchi. Komania henjongsi birthday party pangri pangdona mai lapen kaprek aja megalongta nangji pulote long ichi. Aprang pen kepathi ke jiaphan 8761-940-579 lapen 9365-23986 along humri lote long ponichi. Lapen mingchibi ikha ajo ke sangja par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo. Dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbianglong. Karbianglong live prime time birta long pen ngilisa mi joli baby nonna jek tha birtang ton pen. Ningkan Parokre Sirkebra, Trok Sirkebra Po Anikan, State Central Sorkar Lapen, ASDC yang bong, MOU Alamdon, Kaceto Hotsi, Legislative and Executive Aja Konki, Autonomous Council along, Kedo Tanglo. Bonda Council atum Kachelana don tek thea joinisi, Education Minister Dr. Ranuj Pegu Karbiang Long Bang Koglupusi, KSA Pen, Karbo Padupon. Education Minister Ranuj Pegu Karbiang Long Bang Pludapita, Council Pen Education Minister Peguang Bong Kachingwa Alam Rat Ang No Van High Headed Mate, Paklang High Headed Ke, Kopia Pot Lopusi, ASDC KSA Maipu, Bisnuram Pangcho Hinpen, CM Tuliram Long Hangapan Arjupon. Minister ke Karbiang long da long dun bom lo ba long da long de det piningan ke long de lo wang bom lo dang bom lo. Ohom minister, Ohomot thoka minister hokol Karbianglongot ahi thake ba goi thake kintu Karbianglong thaki gol ajiloke Karbianglongot educational khetrot hok ba economic policy khetrot hok ba jikono পৰিস্থিতিটো Karbianglongot ajiloke develop hoato ami dekhi poa nai ajir ei minister Ranuj Pegu পৰহি দিনাখন Karbianglongot আহি যি মন্তব্যটো দিছে আমি এই মন্তব্যটোৰ ওপৰতে টোটালি কন্ডেম কৰিব খুজিছো নট অনলি আসাম মিনিষ্টাৰ Rasobu thalong nitum Karbianglong long ke dobom non la ke tugram long hang pandan nitum condemn tung alam the bangke alang li minister phan wan posita me rada theng no tumi kaching bai alam paklang hedat kopi posi paklang hedat ma po bangke nitum student organization to mage alang li phani arjong tung duk kedamtang ningkan da nitum alang li phan pimpura loku aso pimpura log ipialongta nituma school primary education provincialized pontha ponoi ponmelo ba along kapega district longta asam longke Karbianglong Venture School along do ke thana sai ke claim ansi thanbang atu cancer ke su longla puputa karbok padupon. Karbianglong Autonomous Council kachari atum kachelang thek theda joksi kedam tang ni phaisir cap arni sitame Assam Education Minister Ranuj Pegu Council along wangnang koklo pusi Moniram Teron Jongpon. Education Minister ke wang lagi Karbianglong Asonson ke wang jongjong ati 1st April 1995 MOU ka chetok long si legislative lapen executive power ke Karbianglong Autonomous Council long si dokolo so Karbianglong education teachers appointment pen chenglo kaprek infrastructure development pen tenglo it's under the purview of Karbianglong Autonomous Council sita Karbianglong Autonomous Council to amithang responsibility amithang duty alang tum checklen clear join se patumi asonson Assam State Education Minister wangnang koklo but kaprek student organization social organization to chinkinang koklo but
langdam ero ili tum a provision but first a framework attain pen langdam lo bola education minister state education minister ke bang karbi along ke useless ate dak ni tum karbi along autonomous council long basi education em in charge education em ta dolo kapre higher secondary higher school by higher secondary kaporia teachers punola IEM tamit do kolo sita pini lada karbi anglong lo education IEM Karbi Anglong along Kacharli Anatu Council Pen Kelang Kapang Krivia Joksi Kalitang Sumila Rong Hang Pisetami Apran Tam Nang Julu Pida Muniram Tiron Perangkia Mailong Jongpon Roshan Hansi report Karbi Anglong live. Coronavirus के सो अवूर के बाद बंधु बमजक त्रिपुरा आलोंग रियालोंग घंटाइन को प्लिया बाहा लॉकडाउन कंकिरपन क्लिंजिया हुकुम पिनी कपांग डाकपन कोरोना वायरस के सो अवूर अलाम ले जोंगसी इलितुम लांगदाम पुलोते इलितुम अदेत माते इंडिया लोंग नॉन अंता बांगसो के सो अवूर की हिर ओ कलिया सोंसी दुबोमला लासो पेनाजक निजांग नि रेप आलोंग रि आरलो त्रिपुरा लोंग पिनी पेन लॉकडाउन कांग हापन क्लिंग बिरता त्रिपुरा सरकार हिन पेन पचिताक पनलो Pinianarlo porphai krehini pen khontain koira pli aphan bangsolong riang kangkirpon klingja baha bangdakponlo non kewang ji jakhonga chiklo niphai krehini ada porphai troga por an kangkirpon jia birta administration hin pen bangdakponlo Tripura long rialong bangso corona ke so phai ke bat ponthu bomajok Tripura sarkar pen bangso kang haponalong sikjidaron kapeso pensi kangkira siding ponlo Tripura long riang kang khontain koira pliang bong bangso corona ke so phai kang dang ponang thek ke longa tengke bangtrok sir kep amulu ka phai okpran krai koma sai kama tumpen patini ponno non head jong kapak dak pon lockdown kang haba birta administration hin pen kapachinia tengke ghontain koira plia pharman kang ha ponalong hithikulat anparta kache dam che bangavar sai inkirpon klinglo News Desk report Karbi Anglong live. EM Prodip di Pusa Pan abatai batai chuningri dera pita thangna ardi ki pipeda rajok rongkora phoso se araratum Dipu Municipal Board Ward Commissioner Simon Phangcho kacharap kachetu tunpen Dipu dadali adak Zoom control atawar kaselampon BJP Rachari Asongatum Longri Longpat Paching Thur Pik Lupujong Hele Hangsar Lang Positami Piniarni Anta Tovar Me Langa Kisungpen Raratum Jogon Elang Lapen Sorkar Pen Kaching Thurasai Kedeng Kipupip Pinadinta Dolang Lasontak Taxi Akaprega Dimge Jongdam Dilo Ladak Karbi Anglong Hempi Diporong Supi Pen Katebok Het Dipu Daldali Kacheleng Zoom Control Atawar Kaselamle Aningkan Kedopiga Jok Rongin Koira Poso Se Raratum Kacheselampon Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum mate Dhansiri constituency MAC Pradip Dipusa alangli bangso atowarapan thangnat RD ki pipon pedera joksi ha dagaralatum sai jok jepen bangso atowar cheselam nang koklo hadak rongaralatum kapachinia tengke kedamtang ningkan thomkep sose ASDC Congress ke chariahut lapen non BJP ke chariahut positame bangso atowarapan thangnat RD pipon pesi kapanung pon ko gajok kachilenganat penangan sung nanglo athe barla por hurlote inghan langbong lapen kanglit kang therpen loksi cheleng nang lopusi ningduk chi pipon sotwar ni tum ralatum kisung ke boy kison epen cheng lok osomar ki bigeti school college ke don tum bang sotwar lo biha bepar theng choranta la sotwar sidampo kanglit kang therur nonson piniason barikha hut nil tum ke bang dam ta kosto pik kate bok het nil tum dipu iletum akipetel mane iletum dipu arong sopi iletum konsul adu kilometer cap krehni an sido an kate box ta men iletum non ponta to waranat development am putha kanat pote je thano tening da pungdet asil ain ta ching thor thek the kedam de gali panon la so government dota alang la tum angke non sar tulang rong hang kerul ho ran ditito ho stame akona ke ajaga bang ke development pipiglo ching thot piglo sitame nile tumana kelang tong thekne thekne halapu election na pora hurlote nangchak pame po sita election juddet pana philote RGR ja anta theklong lebuta akoi pipon
Bangso towar kaselam ponjia phan em prodip di phusa phanta abatai chuning ridamlo bonta thangnat ardinang ki pipeda joksi sai jok jepen dipu municipal board kaparlo ward number krekethom award commissioner simon phangjo phan kachuning riateng alangli methang akhi jongjung pen towar kaselam along nang cherap chitu dun lopusi hadak arong amekarato ning jepon হেৰি কংগ্ৰেছ দিনত কংগ্ৰেছেও মানে 15 বছৰটো অলৰেডি শাসন কৰিলে তথাপিও ৰাস্তাটো তেনেকুৱাই আছে আৰু এটা বৰ্তমান যেটো বিজেপি চৰকাৰ এটা হেৰি 5 বছৰ অলৰেডি হেৰি শাসন কৰিলে তথাপিও ৰাস্তাটো আগৰ যেনেকুৱা হেৰি সিচুৱেচন আছে যেনেকুৱা হেৰি আছে তেনেকুৱাই আছে ৰাস্তাটো নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Director Raja Teron Kabor Ipon Raikompu Karbi Lamarjan Moning Angbong Kapaklang Ponjia Phanpura Pini Dibhu Arboretum Kam Craft Center along Karbi Film Society Kongchunbang Dili Beri Deng Pensi Apostar Ingpu Pidunlo Labangso Lamarjan lake Jasmet Raja Teron Hinpen Kabor Ipen Joksi Selam Ponpo Bangso Lamarjan along Kapaklang Ponji lake Ilitum Inglong aso amethang along rialong kedo kethak kisung kusonsi kachechak nang ko oputaksi Paklang Ponpo Lamarjan Mesen pen kasalam kapachun pon unjia phan Merlin Film and Music pen Hanjang Music and Entertainment atum cherap chetura petsi paklang pon popusi tok bang long bir terang pangdak pon la lo la se Raikom ko a film la bangke bang so ka film bangke Merlin Films and Music ta tu mahin bensi paklang pon ko mate produce pon ko la solo cherap pon bangke Hanjang Music and Entertainment ta cherap pon ko Asal so film kopi aku thak ma kulo te lan lo take menalo rilo menadim lo mat inglong so tu akidu kisung ke puna so thak pachera pensi so film ni salam ponji lalo apen lama so Lamarjan bangke national and international film festival mo khalong sami seperti ruji apen la bangke monek mate ningkan surini rai ko rai ni ningkan si tangku ponji panse tu kisik pon Raja Teron alang like ti hekpen kabonda pon 3 piece of life lapen another way Lamarjan kasalam pen UK adet pialong nongnam kelong dunabang phuluputa pachini Raikom po Lamarjan sumindarang kang pialong anta kapali dunjia phan Raja Teron ahin pen kabor ipon along Karbi Film Society tumpenta un anke cherap chetu ki pidunjia phan bor idun popusi Karbi Film Society kongchunbang dilibe ani pathedun So Raikom po Lamarjan ke Merlin Films and Music Lapentu kacirap dunji bang Hanjang Music and Entertainment alang litun non pinengang bong bang so Lamarjan kabonda ponji bate pini bang so pustar kang kupon ke pangcheng bang ke ningarong paralam lo lapen nilitum kaddo kawe Karbi Film Society hin pen same alang li phanchuro parlo pen alang li ke nut bang so films of course anap alang li ke Charlie mate ke thega bang fuan parda pom head alang li than lo da hini short film mate chihe ka film bang so international bang so competition na alang li ke nong de ke long tang bang fulo bang so lam than lo asi alang li bhan churo parlo la non national level international level bang so rai koma film ke ponji wa bang te nildum un an nildum da chirap dun ko film society hin ke samme Lamarjan kasalama ning ke hangatum ansetami mithanga le kachapawang japhan matha thera Raja Teron ka matha sonsi Karbi Lamarjan ta ko son pensi sumindarang kang pialong kapache thangdun thek japhan si bor ipon horizonte mesenji puta biasang holam jaipon Roshan Hanse report Karbi Anglong live Pini prime time berta gelapon si kang toniklo